Vale la pena. Porque vamos, yo me fui dins la de nou campanario, això parecía que estaves, jo què sé, en un Pues te ves en Euro Disney o algo així. Sí, no paraves de mirar i te miraves com si t'hagueres en un altre món. Com si t'hagueres, m'han posat en un altre món. No sé. Mira, esto es la que trata esta. Pues vamos allí. Vale. Camino.
Sergio.